Riuma igongona ria ihitahitano kuri arume aria matungatagira cioho njera-ini kenda iria iri guku mucii wa Nairobi. Mekunyitetwo ugeni njera-ini ya industrial area othe makigwa kiharo kuonania taranda ciao. O ihinda ria kinya njera na gikundi kiayo gikagwa kiharo itanya riri kuyukia ngerenwa iria cikwiranirwo. Ndani ya talanta tumekuja kujua kwamba jela ni mojawapo ya pahali kuna talanta nyingi na tunataka kuzitapu na kukuza hizo talanta. Sasa tukaona kwa sababu kuna talanta kila jela, tukuje mahali pamoja, tupange siku, tukuje tushindane. Kufanya makosa sio mwisho wa dunia. Ukifanya makosa unaweza jirekebisha, unaweza rudi tena duniani. Na pia kuendelea kusisitiza kwamba crime si poa. Aria matungataga kioho njera-ini ya Kamiti matigukite moko matheri kuona thengia wa kuonania taranda cio kiondo kiao ni gikwe beba-ine tondu ni megukite kugathiriria nginya indo iria mathondekaga mari njera-ini. Na ndiraia ri ndiamenyaga talent yakwa no uria ndokire njera ndirahotire kumenya talent yakwa koguo ni ngucokia ngatho bondo ona korwo hau gabere ndiari uria huona thaa ici ndiracokia Ngai. Thengia wa mwago uyu wothe magatariria ni marungite mitugo yao na gutara aria mari guku nja gwithemana na rihia o riothe ringicungiriria mundu njera. Na kwa sasa kabla sijakuja gerezani nimekuwa kama freelance investigative journalist. So kwa njia moja ama nyingine nikajipata niko gerezani, lakini si mwisho wa maisha. Manake gerezani pia kuna njia nyingi za kuondoka pale gerezani. Cha muhimu ni uondoke gerezani ukiwa na mtazamo upi wa maisha. No maafitha aria mamarugamagira ha makionania ni kamweke magagaga guthungutha. Aria mekuranire hindi ya igongona riri matinoima moko matheri. Mieke itaino ya kuonania taranda ciao gukenanira hamwe na gwicanjamura ni umwe wa maundu maria maramahe mwihoko-ini magithia na mbere na gutungatira cio ciao njera-ini. Ngiribotera Inooro TV njera-ini ya industrial ya guku Nairobi, njitagwo Wanjiku wa Kimani.